Vingo le tua bes pesenga fale nganga e pena fa fonga mai mo lo tato o tino o ile nei fo itai ao e taulunga toi le sauni ngā lotu ta pena ma sauni e lana au ona le sunga i le fa whengainga mai le kale sio le Samoa Worship Center i vai telefou se ngā pasta whilua vai le tito. Pa vitai le tua i lana upu fola na fonga ina e lana au ona i le nei tae ao o tauala mai ai le whiau ma le whingalo wha amalo si au o le tua i loto ma le whaafunganga lo tātou o tunu i le nei tae ao a o tā pena i tiute ma whaiva tau ave o le wholaunga ma le sāwalinga o le nei fhoi a solulu le o ngā tonunga le mua o le sāwalinga Samoa i le nei fhoi vai aso la tau ia. Manatu fo i le nei tae ao ma tu atu se upu whaale nganga o le whaalumanga whaale nganga mo tātou uma i le nei aso e ala i le tātou sauni ngā lotu na saunia ma tā pena lana au ona. Pāwata iei le sunga le whawhengainga ia pasta whialua vai le tito, tai ma le upu fola le atua i le nei tae ao. A vea le upu le atua e whai ma tāpa sā ma ta iala. Ma toi whawhangu iei tātou i le nei aso o whea lava tātou te anga iai e tiute mau tātou whaiva alo whinima. Ao leo se mai le wati ni vaenga o tātou whasalonga o toi fitu minute o na tā leo le fitu i le nei tae ao ta fia pa talo vatu ma ofolo vatu i le paia mawalunga ma le mai mo mai o le tātou o tino. E le ngata i Samoa nei ma Samoa i e tino mo mao. Tawha e fio le lalolangi alo ma whauna au o jele malusianga o nei whasalonga. O le tautua le nei alau le teo le 685 radio ma le proklame o le 685 morning show e pe ona tu sa atu o tātou whasalonga mai i sa le ufi le taulanga o pia nei. Tai au nei o le aso lulu le aso se fulu ma le lima le nei o le masino i ulai lua afe lua se fulu maneono. Talo valava and good morning. Ma lo le soifo manuia. Ma lo le folau manuia. Ma lo le wha toa. Ma lo fo le wha ma lo si e usu i whiau mga ruenga o le nei aso. Taro wha vitai pia le alofa maleanga le leo le tua. Ma vai atu le pōgi sa whianga i eilo tātou tunu mo tātou tangata. E ama whainga ma lo longa i tō whanga. Maua se moe file mu le pōna pō. E ala i le puipuinga ma le leo leonga lo tātou matai sili le langi. Leo toi whawhangulo o tau soi fua ma lo mātou wola i le nei tae ao. Vi ia le tua. Tātou whaawhitaia le anga le leo le li. Pa benana whao popo le nei aso fau. E aso lo soi fua. Ia ai maise foi o sio mātou wola. Ai whangasaro le proklame o le 685 morning show i le tae ao nei. E wha mo le tāre fitu i nei minute o lo te toe. Ia ona tātou se e aturo lea. E le lua i whaasalawino a tātou talo le tau. A o lau whaita wina le poti nei o le tātou talo le tau, tāre fitu, toi whaamararuatu tāre fitu, tātou talo fau. A o leo le atomu atu le poti o le tātou talo le tau. E malulu ala sa vili, i oe. O ana pō, sau mai ana nafi le whiawhi, ma ana pō, e o ma nei le tae au. E whaanongo ina lawa o tātou tino le malulu, i oe. Ai, o whamataranga winga lolo wao le tau numera tolu, mo o ngā sami o Samoa e pēna whaamawina e le ofisa le wa ai tau, i le tau le lima i le tau nei leo le a whaamomu atu. Whaamalo sia fautuanga mo o ngā sami. O whaamaumunga la tamai mo o ngā sami o lo atangi aile maurununga o ngalu, ma uma i ngā tei whale o Samoa, ma o lo wa fia i nei le atunu i Savili e whio lolo whaasori na malosi o le tua o loa. O nei tūlanga e a fua mai pe au mo mafo le e o lo ta oto i sa sae o New Zealand. Ai le ngate lea, o le suatai mawalunga o le tausanga, o le a fiai le atunu i le tae au nei. Wow, this morning. O ia tūlanga, e ono whaatupula i ai le avanoa, e lo fiai no fuanga mawalalo tūlata i ngā tei whale, whaapea foi o taota, e ono la foia mai lunga o le awala, mātai tūla le so i vahenga ia. O lea, o lo whaamalo si ai pea fautuanga mo o ngā sami, e a ma o ngā sami uma o Samoa. O a fianga e ono ali a e mai ai tūlanga le pēna li patia le ngātai whale o le atunu. E lo fia no fuanga tūlata i le ngātai whale sou ma te tawhi au o le sami e malo losi le whātau tau o Savili. O le winga la e te tau a walanga le tu ua onga e te tau namata i tū le lei ia whanau a onga. A meisi ano fuanga i e la lata ma maota ma lawa ma nuu ma a inga i le matawhanga ma ngātai whale o le atunu ma le sami. Ono tūlanga wa fianga ia e pei ona lipotia i le tau neive mai e lo fia no fuanga tūlata i le ngātai whale
e sou mo te tafe au o le sami, e malolosi le whaatau tau o Savili, te tau tua nā whanau. Ia mai se whaelo tātou o tunu, i tūlanga peona iai, ia whaangotanga mwhai ngā whaiva, ia el sino fia lava e le talawhia ngai e le saunga le mū to e tōru pō tae ao, ia po o le aso whareile po le whai unga le vai aso pe ama mole toile so i fua ma le ola. Ai le ni poti fo le taro talo le tau le tai on nei, o le fo te mai tau atu le tasi le tū la o mwai atu, o le fōringa mai na iele mā fui e na lulu i na i fo i le tātou o tunu o lona malosi e ono tesi ma le lua i le fua mā fui e, o le region lea na palasi e le mamafa le mā fui e le nei o Filipaina. E a mai fōringa mai o le taimi o le whaiva po le toe se furutasi minute i le lima i le tae au nei. E a whaamtalanga le tūlanga o lea mā fui e le iai i se tsunami, e le se tūlanga o iai se tsunami e ono whaapapole i na ilu tātou o tunu. Fesuia inga i o winga o le tau o tātou mōri mawina e le neivai tau la tōwia. Ea e pei ona whaamawina malipatia e le ofisa o le vaa i tau le peninsula i Morino, ea e taati atu i au tafa o le tātou o tunu e fua i ai fuafuanga ma tāpenanga. Ai o le tala tamai o le tau lava ia mō le soma winga wa ai o le aso le nei, o au o Savili e wheo lolo wha solo ina mahalosi o le tua alo alo o fiti ai sa moa, mai au mai au manai timu e a awhi ai le atu o i nisi o taimi. Mo polu le so e o fitia se vaenga o le langi e au ma timu pu e ai nisi o vaenga, wha apea Savili e tō wha tau i nisi o taimi. Sa vai i le so, fa melo visa na ai tau e o fitia se vaenga o le langi e au ma timu pu e ai nisi o vaenga, whaapea Savili e tō whaatau e nisi o taimi. Li poti nana nao le tātou talo le tau, taati atu iau au tafa e fua i ei fuafuanga ma tāpenanga o le nei a solulu po le o ngā tutonunga le mū o le sāwaringa Samoa e le nei fo i vai aso la tau ia. Pa tālo vātu e nei tae ao ia, le fionga le li fai pule, le a tō filau pere nisi le levanga ma le fale tua i atora, ia anga le leile tua a o iei nā turu whaafatai telen maa futa mai leita e au. Whaatalo whatoi foi, ia se wai ma seia. Good morning. Lotu manu lotu mai mangele au kilani New Zealand, talofa lava, talo le lei Bill Benny Allen, good morning. Whaatalo vati a Tara, Ali Ioane, Latatuli Masi le Malu, pei a le fono, vapea foi laila vaa, good morning. Leta fili, talofa lava, talavati a timu au vaatito tae au manuia. Mai se foi tele a sau api mua, Maureen e pati tuita lofa Maureen, talavati good morning nei tae au, fionga se fuiva, tumai tai loia, talavati le nei tae au ia kalolo pea, vapea foi MJ Tanimo, good morning. Ia, whamalo atu ia fale lima perfecta, au kuso fe pulea e tuputala singi fili, a lofangia lala ai, Lene yo sia, good morning, ma lo le usu e le nei vaenga o le tai au. I lato umalo mao mai taro whaasana launga e le ngata i Samoa nei, ma Samoa ia tunu mao whaataro vatu, ma ofalo vatu le borgalame o le 685 morning show le nei tai au. Natu le o tā pena le tātou o tunu e usu i ngā ruenga. O ei foi whanau a onga o leo toi a mata a onga. E au te lo le tele lava o a onga, whatoa a mata i le vai e so fau. Tala vatu le usu ngā whono a le kāle sia me tutisi. Ia i lona lau mua i whale ula, sunga i whawhia ngainga o sea. Ia mai se fo i lato umalava, o lo mau mai taro whaasala launga nei tae au le au se whono ma le au ngā sese. Mai se fo i lo ta lato lo tāpo ia, le usu ngā whono ma le kore nesi le neiva i aso. Patalo voi le usu ngā whono le kāle sia le Voice of Christ i nai nu fau. Good morning. Ma lo le usu nei tae au, ma lo fo i fo manuia, manuia le fono tanga e neiva i aso. O tātonu le fitu, si mai ane mai mōma le whaafonga le tātou o tunu ula rua i whaasala wina nei tātou talo fau le a fonga i nātu e neifene e sera. Tātou whaasala launga whaapesi nisi, whaatasiai ma tātou whaasasilanga tāua e pēna whaafonga ma mai mo mailo tātou o tunu nei tae au ina ua se atu le vale wati le ua se furuvalu minute ua te ai i le fitu i le nei vaenga o le tae au. Whaamana mole se i share ane le tātou live e ama follow le tātou Facebook page ma like le tātou panglame whaamana atu
ia e whai lava mamotu sia mai ia so ta inga i le tūlanga o interneti le vai taule nei. Ia e pei o nei ai. Ai pēna u tā ua le tōlo lo wina o le lipoti o le tātou talo o le tau. Leana au mai le ofisa le va ai tau. O le amoni mawina i le so le tūlanga o le si tia o pēau o le sami. Mai ono o mai le whawhati mai no fuanga tū lata i le matawhanga ma no fuanga tū mawalalo. I lunga le au o le tele ma la fua i mai le la pisi. O lau te mai tau atu o te ilope o le vaa e le usu atu i nei muri whanua e anga i atu le mautele i sa la whai. I le ono. Lau te mai tau atu i e fōringa mai o mai lungo vaenga o le vaa le a fo i le pisi mai o le sami ia talo sia i malutia whai ngā malanga i lungo o le vasa ono lea ta ua i le tae o nei ia le tūlanga si i o pēau o le sami e pei ona au mai le li poti nei ia o le tāru tala o le tau ai talo sia ia sao mauli ia whai ngā malanga lo tātou tunu o le a whiawai ia ma whenga saloa i e lunga le au o le tele ma lunga foi o le vasa mai se a lunga o le vasa ia e le nei foi tae aola to ia pa talo vati a lene ngā uta ia mai le Oli Street nai Oli Street nai vai telefon manuia nei tae ao Bishop El Salah good morning Elise Pereira talo valava lene iosia ia talo valava fa maloa ti a mane to 5 va pe foi fa lima perfetta ma to via tofa ma lo le tau a tai nei foi vaenga o le tae ao fa te tele ia mafuta mai taro por kalame e fa mo o le tare valu tao nei fa funga mai mole te no toi fa salawino taro telefon a mai taro telefon tare valu tao nei ona maua le ava no e toi tala no mai e sui o le Samoa campus ia po le USB o le fua o si le fia le fua a matana fa lawi loa ia le toi ai o le semester lo na lua mo le si ono ma sina muli ia o le a onga le universite a le Pasifika lea lo ye nei ngau tai fia fo i le fua ia mai tele nisi o alo ma whanau le tātou o tino o tū mai ma tāngi olo le tūranga mau o le runga o tofinga le maa lo pisi nisi whaala tonga tū maoti ia sa whapea nao na sa ili mai le poto sa la lau mau tu vai mai ia i ngau tai le Samoa campus ia po le USB o le fua pe o le sila fiai ia ele mamalu o le tātou o tino ai fa malo atu nei tae au le au ngā sese o te lole ua levona ta lili le tele o falai nei tae au tūlanga e peo na iai ia falai pāngi keke o chairman pāno keke puaa ia maso se tau mafa koko esi ia o le vai salo o le sanguisi o le suafai o le kōpai koko alaisa e peo nei tau mafa i o lo mawhaina wha tau wina e nisi o le atunu i le tae au ia aua le fonga tau mafa o lo tātou o tuno. Tala vatu se usa ia Eken Styler, mai o Taura New Zealand, lo vatu para manuia nei tae au, pa pia voi mo lesi fola sa itu, ia ma whaavai, good morning, ma lo le usu nei tae au, whaavai tele, ia le mafuta mai le tātou pongalame. O le tae au le nei po le so le o le awhanga solo ai le semi-final mua le tāmu le sanga o le ipo le langi li soka, a le FIFA. Leo le a semi-final ai for Ronnie Spain. Wow! Talo tuli mata ia le talonga nei le so. O le leise semi-final tae au Engelani ma Argentina. Ai ua valo ia e le whaia onga a Engelani. Lo lato uolo palaina o Argentina tae au. Ia se i kako kuri maka ia pēr. E oe, e le tara noa lava le mawhau ma le al polo o le kalana le coach. Ia e se foi players la tau ia. O nei Ferrani ma Spain, ia o tae ao Engelani ma Argentina. O na tua o le tausanga le nei, leo wha mawina ai, wha se furu valu au na tausinio le tamu le sanga o le ipo le laulangi le soka. O lo i ai le fuafuanga le FIFA, ele o mauti noa le temile nei. E ono extenda tu le ono se furu wha au, o le tamu le sanga, o le ipo le laulangi le soka, ele tausanga e lua afe tolu se fulu. Tau sanga le nei ia e peye fōringa mai o Amerika, pa pea fōi ia Kanata ma Mexico le na tali mā lo i le ipo le laurangi di soka. A lau tau mai tau atu i le lua o tolu o, ia e fōringa mai e tolu fōi e tunu o le atali mā lo i le soka. Ia e le i mauti noa, ia na wha manino tonu ia le vaenga o le FIFA. A tala vati ani we pua, mā lo le usu nei tae au. A tai tele le mafuta mai,
Fa pe foi ina Ezekia, good morning. Ma lo leusu, fa tai ma tamai ele nei vai nga o le tae ao. Ia. Pe vela lava ia campaign na New Zealand le te mili nei le tūlanga o le tāpenanga o le lato pālota ia November. Wa ve vela le campaign na New Zealand. Pe na uta ua le amutanga le vai aso nei o le fai unga le vai aso ni se imvai atu nei na malanga siasia ne aile pā le mia o le malo initia. E te tonu o New Zealand, e ova i le se fululua afe la tau na iai te tonu o le malai ta alo po le stadium, ale Eden Park, lea na whaafeloa iai e New Zealand, ia le te malo ale nei, lo vea mpa le mia o le malo in tia. Ma saini ai, ia le tūlanga o le free trade deal a New Zealand, po le tūlanga foi lelo fe whaatau inga o loa, a New Zealand male malo in tia. E oi. Ai ua fola ele, matai sa moa ia vawasa Winston Peters. O le vaenga le New Zealand First. A fai ai tula i mai le New Zealand First e teita ia le fai ngā malo New Zealand. Moresi paia inga. O le ale ma fai ona toi pa lota tangata e leo ne citizeni a New Zealand. Ai na o tangata citizeni lava New Zealand. O le a ma fai ona pa lota e isi pa lota i le numana i mo le malo New Zealand. Ona no wingo lefa mtalanga tusa pe te nofo mau. Tangata Samoa me tangata Pasifika wa nofo mau. E le mawhaiona e pālota i le pālota a New Zealand. Na o tangata citizeni lava a New Zealand. Ia, o wholofolanga mea i o campaign o lele tai. November lefa moe le pālota tele lea le malo New Zealand. Ai o toi wala aulia le pulenga ma le whai a onga o le awa le o Blacksley Samoa a Rico Ioane. E te tonu o le aua le o peleki, e tā pena iei moisi ana ta longa o lumana i nei, ono o manu anga o manu nu ai, nisi o le laina i tua le o peleki, whata tianga le nā, e pena iei nisi o news mai New Zealand i le aso ana. Nawhi, whatalavati a whaletoi, ia, mai whea foi, e Kalai Estete, Rieta, Scanlon Nelson, good morning, tā whea maari wha aui alo sio tā lofa lava, se murutafa le po o vite. Good morning. Louis T. Leota, Taiao Manuia. Patalo fo ya la fo I soli malo, va be fo lo so ya El Sara. Mane aingolo mafuta mai nai vai vase. So I fo Manuia el nei Taiao. Sieni se loti ese. Good morning. Pa tai tele mafuta mai. Taro buklame le nei fo I Taiao fo se I share le tato live. Fa mole lava. Share le tato live. Follow le tato Facebook page. Ia ma like le tato programe, ma o foi nei ngalo ona subscribe I lunga o le tato YouTube channel. E le ngata o le 685 YouTube channel. Ia mai se foi le YouTube channel ia ale sia polo tele. Pa talo vatu se sunga le tia kono. Ia pale ata fata, male fale tua, mai se le ka le sia katoliko. Ia ina isi usenga, fa malo foi. Ia Tunia Rimoni tau whaasau le mafuta mai nai au kirani New Zealand. Good morning. Ma lo le usu nei tai au. Whaaftai tele. Ia le mafuta mai le tātou pukalame e le nei fo I tai au fou. Ma le nei fo I tai au manuia la tauia. E le alofa ia ma le anga le leo le tua. Tai mai le soifua ma le ola lo tātou watunou. O le tumu ia o le tātou watunou I le vai aso na se ima vai atu nei. Ona o nisi o whono tanga na tani malo o isa moa mai se lava. O fono tanga e kale sia, petai. O lewa a mata na toi ta liu I la tau ia tuno mamau. O umanisi o fono tanga. Te loa na le pau fono tanga le whanga solo le temi nei. O le fono tanga le kale sia a konferenisi al meutisi. E a ma le fono tanga le kale sia o le Voice of Christ I nai nu. Pau na fono tanga lo wha uau. O uma le fono tanga a whaife au o le kale sia o le Samoa Worship Center. Wa uma foi le fono tanga fai fe au le kale sia le full gospel. Le ina I vai tele tai fa sanga I mana vai lima e pe o fono tanga te tele ia e lua na tau lunga ma tapunia I le asa sa na se vai atu nei. Ia le konferenisi fa moe tapunia I le asa sa sau nei. Ia ma le fono le na le kale sia o le Voice of Christ le foi whanga solo e le nei foi vai tau. Ia ai o le manei o le tulanga o fono tanga nei. E malanga mai ene I taru tangata mai atunu mamau. Pasa saa mai wha manu yanga I nei. Tusa pele mawai sau tupe. Ala e mawai le tupe le utao la no fo le tangata na. Mawai le tupe le rental car. Mawai le tupe le fale ainga. Mawai le tupe le whatau wili o le whatau niu. Ia, ma fale o loa. Wai o mai fai whatau.
Wei lani maa nei o le te le o le sao. Nei tāru tangata ia malanga mai aturu mamau. Pe a o ina whai mea nei o whono tanga i te tonu o Samoa. O le no inga. A fua iai. E le ta mau a inga o Samoa. O isi ia i tu tino o le tātou atu no o. O lo te lelo la tu sao. I le tūlanga o le whaatupu te le ina o le ta mau a inga o Samoa. O e ka le sia. Po au lotu. Ia wa ka ngofi la e fua iai. E a mata mai ai le fono tanga po le fono tele malua ia me. Sau wa yala ia iungi ulai o ise ka le sia ka wa ya te sema. O lai fai a usu ngā fono. A le tele fai a usu ngā fono e ka le sia. E usu ia matali malo ai Samoa. E se ana e vai atu se usu ngā fono ua ave i New Zealand po ua ave Australia. A tonu iai maybe 1 or 2. A le tele usu ngā fono e ka le sia. E tali malo lava lo tātou atunu. O le wingala o lau wha matalanga, te le sao e ka le sia. I le tamau a ingo Samoa. I tupe ia e o mai nei tangata nei, masa saa mai a tātou. Talavati a Nomen Metusela mai o Tara. Good morning. Ma lole usu Nomen. Talava voi e a e le sunga i le whairaunga wha maoni. O le rifai a onga e a Choto Matawai Kenny. E a e male a inga i wharitangaloa sa fune wha pe foi tunia mori mori. Ma lo le usu wha tai tele le mavu tamai e le nei vaenga o wha salonga lewa a whatonu le fitu sumai ere mai moi taro wha salonga wha pisi nisi nei tai au. Taro wha salonga wha pisi nisi nei vaenga o le tai au e bina wha funga mai mo mai le turu wha talavatu nei tai au i a Sunny Fata. Good morning Sunny. Talavo i a Bana Fotu, good morning. I a mai fale a riri. Ma lo Bana. Talavo se uso i a Peruru le mawai. Good morning, brother. Lo fatu manuia nei tai au va pe foi tunia moli moli. Good morning. Ma lo so i fo manuia. Pula Vinaka, to my brother Asinate Tapai Vai. Good morning, Pula Vinaka. Thank you for tuning in this morning. And also fa talavatu ia toaiva kesa fa tai tele ma fa mai tara bugla mail nei vaenga o le tai ao ea fa ma lord for la manuia lo tatu tunu I fa manga ruenga ka go pisi fo nei tai ao la toia ea was breakfast ai fa vitai le lofa maleanga le leo le tu nei tai ao e ui le kele o ma me ke lo me la wa ma kan ko vivela le kaua Iran ma Amerika o te muli ai lava I po uma so uma. Wale ima se au ngā o le agreement fo ele ana saini e Amerika ma Iran e ono se furu aso. O la uko e pāpomu. Ko e alu o swainga. Wa matua I sawa o swainga Iran. E o so whai ai I a military base a Amerika lai to tonu atu no Middle East. Tai pe o to tonu o Kuwait. A ua wha te tele ina I fo ilama o swainga Amerika I to tonu Iran. O leo fola Donald Trump ana nafi e leo toi mamau o na pulea le Amerika o le ala vaa voi le masani taru tala noa I le Strait of Hormuz peitai o la lava fai mai Iran o la control a Iran le staff o le Strait of Hormuz te mil nei o le winga la o la ufam talang tau o nei atunu ui leo a toa ma le po e o ia Lucia la tau ia ma Uruguay e vesi le po ato ma ka ko ngā Facebook ai le ila ya sis ai fa vetai le li ile alofa maleanga le leo le tua I lunga o Samoa fa vetai lava o le fo tatu to e felo ai ma feta pa I lunga o pe au ngalo e nei tai au ma nei ai o le tusi na o feita wina na po le tusi le auenga fai mai auenga e tolu fa upo e lusulu lua ma le lusu tolu ma nei o upo le tusi fai mai. O le alofa o le li, ua le wha umatia ai I tātou, ona ua le mawae o lona alofa muti vale. Saula wha ipolusu tolu vai mai, e fau mai ia I tae au uma, e tele lo wha maoni, mai e fau I kai au uma le alofa o le atua. Amene. Te rofo I o le te mai mua mai wha fuka mai, po ane lo fata, ma e langona ina, e fau I tae o uma le alofa o le atua. Po a foi o kako wanga sala ma kako wa mio, ai fau a le alofa o le li I tae o uma. Langona foi nao le nei tae au. Leo tato I la sa suma lima.
E leo toi mamao na taualunga leo le folonga ma le sāwalinga o le nei foi masina la tauia. Ai ma eu leanga le leo le i lunga o Samoa. Ma eu le tausia le atua i lunga o Samoa. Mai a iona ta i se ia o i tātou whanawiti. Tātou tai ai le lofa le whatua o io le atua e le nei foi tae ao la tauia. Talavat se usa ia pene uro le mawai o lo mafuta mai te nire New Zealand lo vatu. Ia, fa malo fo ia anga po fa malai ulu. Good morning. Malo le usu le nei tae ao. Ole te mai ta watua ta pena le malo Nauru. Is that Nauru? Ia, ile tali malo ile fono fo ia malo te tai. Mana tua le fono fo ia malo te tai. Le alo o fa ta le masa ne fai tau sanga lava o le Pacific Forum leaders. O nā uru la lela mai tau atu e pei wala tau leo le atari mālo ai ia i le fono ia a mālo te itai i le tau sanga nei. O le fono lea a mai se taimi o au kuso. Pei o le whai unga au kuso anga ia tu le amtanga o se tema. Lea e wha tau nuu ina i le fono lea. Fono lea e masani o na malanga i fo i te itai o le mālo o Samoa la tau ia. Ia e whailoa i mata i tai e ima le paremio New Zealand o Australia ia ma paremio Fiti tonga matunu malavo le forum le au ai e le fono nei le foi lau te mai tau atu le ua ta pena mai foi le moto le Pasifika e ui olo i aipo lenga i vaenga e api ai au fono la u fai mai ia le tala na ale atunu le na ulu o la ua mautu vaenga e fa mautu ai ia te tai o malo atunu te tasa le Pasifika Peitai, olo i ei nai polenga, i isi vaenga, i mea ane wale lava, e wha mautu ai usu ngā fono, e mautu e le wha pia e malanga le tātou pāre mia le fongole, e le malanga na pāre mia, e aru le pāre mia, ia e o ana securities, e o fo i a CEO, ai mai se al vaenga le Foreign Affairs, maniso CEO o matanga ruenga le malo, e o i fono tanga nei. O la e tau iei polenga o na uru tūlanga, ole le lava no foanga e fa mautu ai la isi vaenga o ausunga fono ai mai sela o le to telefo io la toe tomu le taimi o fongo nei o le vaenga tu stala marau fa lau New Zealand Australia e amo tu stala o le Pasifika e la loma le fono na fai unga o kuso male amtanga o September pa talavatu ya pedin fa savalu na lam ya good morning ngalo male mana roads na nai va pe foi tangaloa ale le sa tele e ta fale tu la epa e a to vi to fo malulu o to pa malo foi a ti lo ia lau fai good morning lotu manu lotu mai mangele au kilani New Zealand e a va talavatu va pe foi ia tele a sau api mua good morning talo foi ia Montini sio sianga tonu so e fo manuia malo le usu le nei foi vaenga le tai au le o to luas fu minute ona tā leo le valu, tā le valu wha fonga i le toi wha salawino a tātou talofou. Pa malo fo ia pira a mosa, ma le whare tua, ma le ainga lo ma futa mai, ia i nā i siusenga. Nau matamata i le a fo iniso li poti a nisi o whare wa lesi wha salalau i te tono ni usila. A mai se le vaenga leo le PMN. E whata tau lea inisi o survey sa whaia, inisi o media, platform i te tono New Zealand, media company, i le isu numera tasi, o loo a ngai ei mawhau whaunga o tangata Pasifika. E challenge ai whai ngā pālota lea la aloma nei New Zealand. O le mata upu numera tasi la umai tau atu iei po o le isu numera tasi alo i ai le concern na tangata o le Pasifika. Hei te tono New Zealand, o le cost of living, tau o le soifuanga, e muri mai umaisi mea ai pei o le mata upu lava le nā o lo li lifa i ai fina ngalo na i tātou tangata o le Pasifika. Ia o lai pa ngā ti ai la tau te tono New Zealand o le tau o le soifuanga. O le nauinga, o i le wha mawinai, e le na o tātou le o i le tau tā o loa. New Zealand, ua si i fo i lunga le tau o loa la tau ia. E whai o loa mea ai au so si o loa. E o fai au nanga. Wa si i foi, e foi ia isi atunu o le langi la tau ia. Salo la o lesi mata upo le nae pe o le la fua iai. Le pā lota le tangata Pasifika i te tono New Zealand, i le lato pā lota leo lo loma nei le masina o November o le tausanga le nei. E oe.
Taro se atu I tātou whaasalonga whaapisinisi, hea masasi o whaawhiwhianga toi tali o mai, whaawau taro polama se tāra walu whaafonga mai mo e toi whaasalawino tātou talafou. Whaawhiwhianga nei tai au na o se mariwala wati leo o toi sfurutolu minute le oa toi ona tāle o le walu, eli wha mo le tāle walu le tai o nei, whaafonga mai mo le tano o toi whaasalawino a tātou talafou mo le nofu sile fiai, o mena tupolo tupu I lau whanua o le tātou o tano o nei vai tau. Whaatarawati a Koresa whaletanga loa Mitty Edwards mai me le bono Estalia wa pia foi le maa foi leo tongi, good morning. Whaawatai tele le maa vuta mai le tātou blame e le nei foi vaenga o le tae aola to wia. O mata upu o ngaonga mai le whaamasinonga a Samoa I le nei vai tau le na lipoti ai. Ea le tamavo I le fast full lima tau sanga le matua o ke makua. O le o whalepui nei mo le umi e fitu tau sanga ma le whaamasina. Mafua mai I se mata upu o le na io ina io na morianga o le whaia lea. O ne soli ngā tūla whono, wha mālo si ais tēne titis fultasi tau sanga le matua. Kau kia ne ngei mga upu sole. O le tala le whamasironga le mata upu le nei, ua wha atupula ia ngā ioinga wha pe nei soli ngā tūla whono, I te tonu le atunu ua a fiai whanau teine. O le keisi lea leo te tau mai tau atu mo whai tau atu story. O le li le wa afia nei. Whalpui nei. E no nofo male tina o le teine titi lea. Lea la ua fōringa mai. Ia ua ia ioina o na mōrianga. Se folu tasi tau sanga le matua. E pia mangiki o ka kingo pe a ka whaalongo e ko inga maka upu whapenge. Le matua o seo ua whawhine nai ai. E mo fofo le kau fua le matua lau a fine le iei nei. Ala I titi asare. Kalo fai sore. Ala mata upule nei o leo te mai tau atu na fesili nia e le whaamasinonga le whaamaoni o se tusi na watu I le ainga. E a mata uai e whaapea. Ua mai au na whai le whatu senga. E tai. Ia o loo te ena le ofisa o le whanofo wawa ia le tusi lea ma le tūlanga fo le le whamao nia pe sao pe le ai. E whaisi tala vau o se tēnei titi lea na fia I whawhi tauni nei. O le si fo lea tua lalo le porkalame o le 685 morning show le nei vai tau. Tau tua nā tātou whanau teine. Tau tua nā tātou whanau teine. Whanau ta mai tai le vai tau nei. You know? Telefo teimi o pisi tātou mātua. Walu ta mai I fono o lana whalewhai ngā ruenga. Alu le tina. Ia e tuu ana o le whanau le whale. Ia lei walu le tina e tuu ana o le tamama. Ma te neti le whale. A maise la ko I ngā keise sia mo o le step tota ma le step father. Ia. O le uku kupu. O le tala le whamasinonga. I le keise lea. O lo o whaatupu la ia. O lona winga. Ele o yeise me ta o se whaititia. Whaatupu la ia. Tala tuspa ia o yaso e ngata aifa mai tupu tele le ami o le anga o tangata. Ia ai tautua nā tātou whanau teine. O le tua lalo fo ile nā e lo tātou o tunu o e maise mātua. Wha mole tautua nā tātou whanau teine. Aua fo ile alu tina le pinko e tuu na o le teine titi ma le toe ina le whale a maise la ko I ngā mea I o le so tanga I o le whanau o le whawhine a le oto e whalito o lua le whawhine. E pei o isi lea mafua anga. E o mea le teimi nei e iei nisi o tina. Kai whako a kai lima se furu tausanga kai fast furu mo gupu kausanga kai ongo se furu kausanga. Wa le koe fia whai ko lua. A whai a koe wa lai ke wa ai a koe makua au le lei a se laupa se ngele paksi o lai makua maro ale mea. A whai a koe mama a lai mau ere koe whai so ko lua mai oire ai. Si le akula o lo whai lau whangau kenge ngai lo se isi ka maa loa koe au mai. E pei o isi mai fu anga ia e manatu ai nisi o la tau. O te amatai to lua o ua maliu le ta maa loa. Ia e le koe fia whai ko lua. A e whai a koe ai. A ke re kai kai. Pa mai le ai.
sili atu lo ua lofa i lau whanau teine. Ona o manunga la ia, tu lo awane ia fia fuafuanga i lau whamtalanga, leanga i ei fo easy cases o toi whaile to o lua o le tina, ai luakulu ka māloa, o le makua i le leia, e alofa i le whanau o le tina, e tausi whale lei, tausi wha maoni, o lana lava ia whanau, e leo a fia i la fuanga i whamtalanga, ai o le tasi leo mafuanga, e toi musu mai ei o le tina, fast fulu mam tupu lima sulu tausanga, e toi whai se isi o ne to lua, ona o lona manatu, i aluatu se isi ta māloa, e alofa ia te ia, ai le alofa i lana whanau teine. Ia pe tu tupu mai fo i lani, whaafi tauri tai pe o le keisi lea, se fulu tasi tau sanga o le teine titi, ma le wha se fulu lima tau sanga o se tamā. Ia le ua whale pui pui nei. E pe o nei, vaenga tā ua i o tāro wha soai. Ia, ele nei fo i taimi o le tae ao la tau ia. Pa tāro whatu ia tasi le asi, good morning. Ma lo le usul nei tae ao, whaafi tele, ia le mafuta mai nei foi vaenga o tāro whaasalonga o te loa o le. E te tawana au mai se aso le vai aso le nei le polo inga le fonga whetalai. E whata tau i le awa noa le o afo e no fua o whale a lili. Ia ma vai maunga. Mana tua leo o levo na au mai le whai unga le whaamasinonga po le lua e vai aso taru ai. Wha awa noa ai le afo i le no fua o vai maunga ma whale a lili, vai maunga tonu. Ia au lea la e whaatali ia le tūlanga e peona iai, ia le official commission whainga pālota. Ia o le tūla fono e se ilonga e au mai ia le polo inga le fonga vetalai. Ona whatoa isu mai loa la ia lea matiklea mai e le komisino whainga pālota. Le aso e whaatau nuuai ia le pālota. Ia mo i tū mālo i e lua whale ali tasi ia mawai maunga tolu. A ele alo tali tonunga wa le sa malanga le afionga le fonga vitalai Australia nisi o fono tanga. E te tauna au mai le vai asore nei le polo inga le fonga vitalai. Ina ia fua iai tape nanga ale o fisa o whainga pālota. O nuinga, te lele awa no lau ia tau mai tau atoe tu sai ma le tūla fono. A whaia au mai i le asore nei po le vai asore nei i le polo inga le fonga vitalai. E ono te lele awa noa e whaia le pālota mo vai maunga tolu ma whale a lili tasi. E mauti noa e whai whaatasi i le whai unga o kuso. Te lele awa noa e whai le whai unga o kuso pe a wha pea ai au mai le vai aso nei. Ia e tāro sia. Sia e mai le vai aso nei o la whaua nofo nei tū mālo i e lua wale so la tū leo ia i le tū langa ia o mea whai ma tonu whai a le mālo i le nei vai tau. O leo o uma sa whatarua la tō ia leo o manino ia ua to tusi a ao ia le tu malo i le sunga tu ia i le tu langa o le whainga whiwhilinga o le noinga o le isi whono tanga le pāne mene o lo mai nei ia te lele awa noa e ono toe whaatau toa i whai ele whaatau tonga ia mo le sunga tu ia ai ua toe 5 minute le toe ona tale o le valu whaatalo vati a lenenga uta o polasi mauwala ia mai lato uma lava lo mafuta mai nei vaenga o le tae ao le taro pokala me mai a taro whasalonga whapisinisi nei toi tali mai taro talo fau o le mai o talo fau le taro valu ia na maua leo le awa noa e tala noa ai masui o le vaenga o le Samoa Campus i Alafua. Taro whasalonga whapisinisi nei vaenga o le tae ao le whafonga mare mai mo mai o le tato tanu ule ua tatonu le valu. Manato le a tato se mo mua e whaatala noa ma whaalau ilo atili ia le vaenga le Samoa Campus le tae ao le nei a maise o le tulanga o lo whanga solo ai le enrollment le teimile nei a mai ano whaafonga mai mo leo le tunu i tato talofou. Le o mato whaatasi ai e a ma tabaitai a au le leie to lua mai le Samoa Campus ia ruta ia male tahine from Tonga. Ia o now, good morning now and Ruta. Good morning. Good morning. No lava. Ia, o mai kenge. Ia, okay, ia, o no le tatu taimi a lela watu lewa noe te lusa uno aia wale sa amata mai e tia na nafil tatu por kalame fa mo le Ruta manau. Yeah, sa ole. I ole sabali ole ala fo ele toe sabali vali mai fo nei tai au. Nan toe fia fa manatua. Yeah. Toe fa popo atu fo I o lo tatala pea ia restalanga. Mo le vai tuanga lona lua le nei fo I tau sanga. Yo le tatala fa pe fa mutaina le vasa fo les fa raile les lusu fa. Yo le vasa fo les ngafua. E amatalia ia le vai tuanga lona lua. Ai lo maua pele ava no te sua tuai te le stala.
mwhai o le temi nei o lo una ia le tala lea online. Yeah. Pa ngai foi wa tato sila fia uma nei vai taimi le vave le technology la tau ia. Pa ele tu uai foi nei mātou mwhanau e o atu le ofisa. Yeah. Fa pe mana o e wha manual ia la to application e lea whaina. E tatala pela vanoa o niani fa fesili mo mea uma. Olo iei pera matovaenga e fe sosoani ai. Okay. Malo whaftai. Talk to us for our English speakings now, whamulmole. As Ruta mentioned, so this week is our orientation. It's on tomorrow. Today is the orientation for Savai'i, and this week is enrollment. Enrollment ends next week Friday, but lecture starts on Monday. Yeah. So even if you miss out on the enrollment this week, you have next week for enrollment. The online, there are 2 portals for our new students and also our continuing students. They will use one. But we have a resumption of studies portal. That portal applies for students who have left USB for more than 1 semester. You can register online or enroll online. But you will have to use your ID number and then USB, the resumption of study. USB will give you new password. Okay. For your ID, and you can go in and register the courses that you want to. Perhaps you have a program you haven't finished, or one of those unfinished businesses. Maybe it's about time to finish now. We have a scholarship. USB offers scholarship for degree level and master's and postgrad students at 3 category. There's the 50%, the 75%, and the full scholarship tuition. This is mainly for low-income earners, earning families. So you have to submit all your documents from the bank? Mostly it's the payslip of your parents. All right. Yes. Or your payslip if you are working. So that will be the main proof, and some other documents as well that there are criteria that they need for you to fill up. And then USB will decide which category of the scholarship that you will fall under. So we also want to thank the Whanawhawais, Whawhetai Tele Lava for coming through for your student this last semester. The results are out, and we have another semester to go this year. We also want to thank the government of Samoa, PSC. Also, most of our students are being paid by the Whanawhawais. Even though some of the Whanawhawai only pay half, 50%, 80%, but it's anything better than nothing. Yes. Huh? So we thank you for that. Seeing that education is important for the future of your district. So Whawhetai Tele for that. But we come back for the orientation that is on tomorrow. Yeah. So the orientation for tomorrow for Samoa campus, we kick off at 10 o'clock. 10 o'clock, so the orientation for this year would be something small for semester 2, smaller because most of the students in semester 2 are continuing students. All right. They already know where to go. But we just want to remind, and also our new students, to introduce them to the staff, the services that USB offers. And also there will be a separate orientation for the academics at 11 o'clock. All right. And then after that, then lunch will be provided. Then after lunch, then there is a transition workshop. This workshop is, these are skills that you will need throughout the semester to do your study, whether it's research skill or time management skill. These skills, that's the transition work from 1 until 3 or at the end of the day. Okay. Someone commented on our show, hey lala, foa, malo au pito taine foi lole finau, ofa hatu. I'm too loud for this. Your sister from another mother. Ruta, e alwa tasi ala orientation nei masawa ia. O le tahao nei o malanga tuai nisi o mato officer. Mo le whatinoina le orientation mo salolonga le Savai'i Center. A wata ia o le whatinoina le orientation mo nei uporu I Alafua.
Leo ngā fo i o nei orientation po whaawhilo inga fo i o nei whanau fo. Yeah. Po nisi fo i e fo le lau whale atu USB. E sosoani fo i. Ia e ta ialai fo i la tau le ngā solonga o le o vaenga ta itasi tono le university. Yeah. A mesi fo i opo kalame e fia mala mai. Ia sosoani fo i la tau mai la matanga o langa o le amatanga lea awa onga se i ho o lona whaiwina. Le ala whatino ina la i le orientation mo ala fua tai au. A matala le iwa le tai au pa mai le tasi le awa uli. Okay. E fesosoani fo i, it's not a big event. O nei to tele o whanau o lo o whaua wina mai le semester 1. Ia e whatino ina pia o na mō nei whanau fo. Mai se vai ngata ua e taun si le fia le atunu ui li tūlanga e pēna i eileanga i atu le semester nei whamolmole. Ia sa o le wai e amata i le whainga o le restalanga o lo whatino ina le online e lua vaenga. Yeah. O mo i mātou e fesosoani o nisi e fia whaawa wina o a onga. Yeah. Ia mai nisi e fau. E o lo tala foi lava noa mo nei tata whainga luenga. E mo lava noa e ipo kalame ese. E mwhaianga le tala i to e whaawa wina i fo leo langa o a oina. Peo nau ta inga na ia whaawa wina ia o a onga. Mo nei whanau fo i le i whaumaina le vasenga sfulu tasi sfulua. E le se me pole ai o lo mwhai fo ina mau lava noa i le po kalame. E mwhai fo inga a matai. To e una ia fo ia le o langa o ina ia. Ia ai o lo tatala pel mate ofisa pa pe se vaenga online e te le mala mai pe mana o mia fo soani. A wote no fo ai o lo o mau lava noa i sua tuai inga o ta i mata soani atoi fo. Now, I want to say something about our student register from enroll from Savai. Whamolmole. Yes, Savai is part of Savai Center. We have a lot of students at Savai Center. Over semesters, the numbers has grown. Yes. Last semester, we had more than 50 students. Wow. And we are looking forward for that for this semester. Like I mentioned before, the Fonofavai, it's a really great time to go back to school. It's a really great time to continuing on your study because this Fonofavai has been very generous, especially of Savai. Yeah. When it came to payment, the first Fonofavai that made payments are the Savai ones. Wow. Yeah, compared to Upolu, and I take my hat off for Savai for traveling on the boat, for taking time to come all the way. Your officers coming, or even the whole team come and to pay off the fees for your students. And it reflects the priorities that you have on your list for your area in your district. And that's education. a good contribution for our district. So. Yes, yes, and I think that's one of the. So in the past, when it was the 1 million only, it's 2021. Yes. So when it was 1 million only, we didn't really have a lot of our. We did have Fonofavais, but this time a lot of the Fonofavais are coming through for all districts, and they're saying and more students as well. Usually it was only 3 or 5, but this time more than 10. They're sponsoring or not not all of the students in that district. And so Savai, we do have students there, and we look forward to have more. And that takes us to, because of the platform, the changing platform, the way we study now, most of our courses are offered online. Yeah. So that's why Savai Center is able to study from Savai. We just had somebody from Savai who graduated with a postgrad or Master of Education route. Masters. Yeah, Wow. Master of Education, right from Savai. See, and this, I encourage you, whether you are here in Upol or in Savai, most of our students are also law students because they can do the Bachelor of Law here. You don't need to travel to Vanuatu or Fiji. You can do your study right from here, from the comfort of your families. And we moved to better technology as well, internet connection, because we are moving now to most of our courses are offered online. Malo, waftai. Mana e te rewa inga le ruta lena ta ua e nau.
A mai se o le sao le o fono whaavai. Ia, Ia, sa o il le. tutongi ino pili o whanau. Ia, sa o le, o mana ia le, nei tausanga, wana a mata mai veitemia sa a mata ana maua manoa ia e sponsor e fon whaavai ia whanau. Ia, o le nei fo i tausanga, mai fo i le come through fo i fon whaavai mo na ia inga fo i o mātua, ia mai se fo i nei whanau mo pili a onga. Yeah. A le, e whailoa te fo i a nei fon whaavai, mahalo lava le on sa. Ia o loa out ia resort o le vaituanga mua nei whanau ia. A wai au ngā fo i le lato no fosila fia po Po worth le tupe. Sa au le. I ale vaenga la le a whape wai ke ua request ar tu se si i se resort fo le whanau. Yeah. E mana umia la le e fo le awala whai ai. I melisa o atua whanau ia ia i mātou. Yeah. Pape o le mga umia la ko resort ia fo na whaavai. Yes. Paule le vaenga mwhainga release Mana ia ia. i resort ia. So e whaawa winai fo ia le sponsor lesi po i semester. Ia, sa o le le. Pa i ei whaawa ngoa lo whaawa wina taimi nei. O le 5% le o nisi o mta upu o pokalame lo o whaawa wina taimi nei. E amata mai lava i le whaatikeri, post-grad ma anga ia tulunga le masters. Yeah. Ia i fo le vaenga le o le mwhainga totoni le 5% atu lava noa nei mātua. E tongi me lesi vaenga. Te le, 5% te le na whaama maa venga. Watu i mātua e contribute la tau ia i lesi 5%. Ia, sa o le. Malo a whawtai. Anything else, Finau? My last message for our viewers is that if you're thinking of, like I mentioned before, if you're thinking of finishing off that degree, please do come back. This is the right time. Yeah. Right time to come back. So many scholarships, so many opportunities for you to do your study without any cost. Yeah. Alo, whawtai. Ia, whawtai tele ruto, te loho tato whelo i tai au. Ia, sa o le. Ia, manu ia tele nei aso. Thank you so much, Maria, for nei aso. Ia, ua tau lunga tanoanga masui o le Samoa campus, mai ala fua le tūlanga peona iai, ia le whaalaulo ina, ia o le enrollment o lo iai mo le vai kuata whaai, o le nei fwoi tau sanga la tau ia. Ai, o se e marawale wati le was 5 minute o te ai, le walu tāro se e atu i le whauaponga nei o toi whaasalawina o tātou talofou. Se maravana wati ne vaenga o le tai au le ua a whatonu i le valu vatalo vatu i a Take Ala va pe voi Victor Felice Matangi Vale vatalo voi a va le mati ma le ainga i Otara South Auckland i a mai se voi taimi whanga i pati le tuo ta mai tai sengi Philly good morning vatalo voi se uso i ato vi o tofa hi lala a foa te mukisa a matanga ta se e tuale i a tai se e tuale a bea foi talo vatu le missionario malo au fatasi de tefu ia le ua toi tonu mai fanua malo malanga manuia e oe malo fo ia le fo nga ino le soi fua waranga ruenga le li manuia u faiva o le nei tai au ma le nei fo iaso talo foi se uso ia anania faumuina good morning manuia tele ia faiva lo filima o le nei tai au le atatu se atu le porkalame whaamianga soi fua mas whanau mōle mamalo le tātou atunu lo whailonga whaamnatu aso soi fua ia maso whanau i le so. Ia e peona iei le aso lona se fuluma le 5 le nei o le masina o iulai. Whamanu i atu le 5 se fuluono tausanga i le so. Ia o le sunga ia sengi Richard Ale. Stasi o li leo leo ia sa ngalue mō mua il mta ngaruenga o leo leo i Samoa nei. Salo le tasi leo li leo wa lewa na malanga ia i lalo malo o fa tasi manga lue ai ia tunu mau. Leo lo base nei o se tasi ia o vaenga le UN i te tonu o le tunu o Lipia. Ia le sunga sengi Richard Ale, ka mai ki o le town. Alo vātu uso, manu ia tele lava, ngā ruenga wha manu ia fo i le li, ia ngā ruenga ma pui pui oe a o iai nā tunu. Tolus futo sanga o le sunga Dennis Maresa, manuia lo tolus futo sanga le so Dennis, a bea fo e Victoria Petelo, manuia tele e a le fa se fulu tasi to sanga, bea na whae longa ma wha manatu le so, e bea nisi na ole ma malu le tātou o tunu o whae longa ma wha manatu, lato waso soi fua, e a maaso whanau i le nei fo i aso, a lulu la tauia, aso se fulu ma le 5 le nei, ea o le masina o iulai.
Ai o le whaiunga le vai aso le nei, tele talonga la kapi whaiunga le vai aso le nei. O leo ta mai tau atu ia o le whaatulanga ina o talonga i le whaiunga le vai aso le nei, mai talonga o le taamasanga fo i lea o le World Nations Cup. Le tau sini o aini manu Samoa. O le ata alo aini manu Samoa i le aso Sama le awa Romania. A Uruguay o le ata alo ma Hong Kong, China. O isi talonga o Chile o le ata alo ma Georgia. A o Tonga o le ata alo ma Portugal. O Amerika o le ata alo ma Spain. A o Kanata o le ata alo ma Zimbabwe. Whaatulanga ina na o talonga i le whaiunga o le vai aso nei. E a mai le taamulasanga le nā taamulasanga fōua le World Rugby whaingoina o le Nations Cup 2026. Ai le taamulasanga leo whaingoina e a o le National Championships. Taamulasanga la ia mo au voi e top 12 po au voi e se fururua pito i lunga la langi. Patulanga mai talonga i le astona i nei ia o leo ta mai tawatu New Zealand le a whailo iai ma ai e lani. Ia pani o le ata alo ma Farani, Ausitalia ta alo ma Italia. Ta longa i le aso saa fiti o le a wheloa i ma Skotilani, Afrika i Saute o le ata alo ma Welese, Argentina o le ata alo ma Engelani. Ia whaaturanga ina na ia o ta longa o le Nationals Championships. Ia mo au e se fululua pito i lunga i le whaai unga o le nei foi vai aso ia male sa asau nei. Talavati a tilo ia lau fai ia o malulu o tau i whangaloa. Pa pia foi sefo a Vito, good morning. Ma lo le usu le nei tai ao whaatai tele le mafuta mai. O mai tau ina pia ilunga le social media ia ua sai e le to tele o nisio tangata. Na manuia i le sei foi le ani usila o le kuota. O le sai ma le faiti o ina e tangata o le sei le ani usila o le kuota. E koe ka pungia lava pe toi uma le teimi fo i lea e whaangai o e iau pepa. E le i maua se pepa whai ngā ruenga. E pei o le mea le nā o lea matua. E rau e leo se lau pa se nei le se i leo le kuota. Ona e tele mea e te mā lo le kuota. A e ke koe alua o e koe su e sa o e pepa whai ngā ruenga. Sa tau feo lolo la le whaingana i eile te leo tausanga, a ona e mālor kua tau le taimile nā, e lo lofi mai ei pisi nisi ma company fo i e mai fafo. Malanga mai nei sa mua whai alato semina, whai alato interviews, i a mo pepa whai ngā ruenga. Ai wa i eile swinga tele, o tau leo mai company mai fafo. Ona o le tele lava o company e masanina o mai whai alato interviews i nei sa mua, ma recruiter ko itanga tanga ma lole kota. O company fo ia, o le wa ave e tato whanau ia ngā lulua i ngā ruenga whawai taimi, le RSE. O le ala e pei ua, whai ngō fia na maua tangata whai ngā ruenga pisinisi ma company te tele ia, ka ua le apu, o le vinge, o le strawberry, ia o whale whasimang. Wa maua mai tato whanau, ma uso mtua whawhine, o le malanga i New Zealand, ma Australia il tūlanga e peo na iai mea neo ngā ruenga whawai taimi. Peitai, o le whawhita uli leo le kuota na au mai le tele o tausanga. O lea lava e o mai le temi nei, o lea lava e panga ti aina i taru tangata. O le sa ilinga o se pepa whai ngā ruenga. E maa fua whaina na o whai atu. Ia, e toa tele whaina isi tangata o te maasani ai. E vala au mai pe vili mai ma message mai. Pe iei se tangata o te masani ni usila. E mauai se pepa whai ngā ruenga. Pe vai e whainga ka. Ai iai fo easy cases. O nei tangata. E maua mai pepa whai ngā ruenga. O na ave lea ma submit to tonu mea umalava. Ai laka laka i ngā umare kaimi. E le tali iare pepa whai ngā ruenga lea. E sau whai mai. E decline pepa whai ngā ruenga lea. E le whikaui o whatever. O le tasi le nā mawhatianga o tātou nei le Pasifika, ai mai se lawa i New Zealand, i mea ne o pepa whai ngā ruenga o le kota. O le uta mai tau atu, e pei o lea wai ai le isi pili lea o whina wai anae ma le vaenga le Pacific Justice. E awe i tonu New Zealand, e whata tau tonu lawa le se ilo le kota. A manu ma lor tangata le kota, e mawhai o nā luatu i New Zealand po le ale umbi,
E ta milo ai, ma su e se ngā ruenga, e su e se pepa whai ngā ruenga, which is se mea le lei. Ai, o le mea le nei o le mālo, le tangata i le kota, ai koe a venga ma le whaafafar su e ngā pepa whai ngā ruenga, o ka whewhe. Wā whai ngā lava. No le whanga solo ia le se i foi lea le kota Australia o te lore tele o vaengo la ua kala mai le application e whaatumu. Te leo mai loa te lea wa kere o angoia uia lea fo i le kota lea Australia. E wa woka i loa e peia o loka havala o winga o inga i Samoa. E oe, waka fiu fo e whaakumu fo mo le kota ni usida e lea ia. E whamaile si vaenga le loa la po e oe Australia whaakule ai. A fai o le pisi le o le olanga ma le soifuanga le Australia e sinia inga i Samoa. Ia ruaku luaksesi Australia fa me ngā ruaku e le inga e wa ngola kaula muang se kengi o Australia. Ai maka ia inga i Samoa. A tala watu, se au se a Samau, Yerulo Kenny, manuia lava singa, o le nei tae ao, fa tai tele le mafu tamai, ia, e le nei foi tae ao, e le taro porkalame o le 685 Morning Show. O le talonga i le vao Spain ma Ferrani, semi-final mo mua, lea whanga solo le te mire nei, ua tasi le ai o Spain, ai le ai Ferrani, ala ua tolus furuiva minute o le talonga taluna mata, luas furu tolu minute mo mua le talonga, e maua le ai o Spain, ai pe ala uta vai tau atu, e pe o se penalty le nga, maua le ai le o Spain, ka lo fai ia falangiso. Ia, o Spain fo ua lewa na champini le ipo lau langi le tele o tausanga. O le tunu le o Spain le swinga tele le o e Spain, le tu maua le lei o le au soka. Ai o le mele o ele au laka pi, ua le lei fo le au laka pi e Spain. O Spain neisi atu nuu, e to o tele alo ma whanau e Samoa, o lae ta a alo laka pi i to tonu i kone karate i to tonu le tonu ne Spain. O tele ia. Ia, o lea lae whanga solo la ta longa ia ma Ferrani, tolus fruiva minute taluna mata ta longa, Spain e tasi Ferrani e le i tau ai. O tae ao le semi-final a Ingelani ia ma Argentina, Messi ma vaenga. Ia wa elisia vaenga o le peti ne ia Ferrani, e elisia vaenga o le peti a Spain. E sao lola au Argentina le final. O waluru e su ofu Argentina. O ke kau musu e su e le kai miringe, se i sao le la semi-final ma Ingelani. Le lei fo le au a Ingelani so. Wa le lei o le au a Ingelani. Tarawati a ruta rua mana, good morning. Whaawatai tele le mafuta mai le vaenga o le tae. Au se i tasin tato musika. Taro wha sa lau wha business toi tari mai tātou se en vaenga whai ua Brooklyn o le 685 Morning Show. Taro wha sa lau wha business i maniso wha sa sinanga tā ua e pei ona tuinatu i le nei vaenga o le tāo mo le sila fia le malu le tātou. Tunu le ua toi sa fulu minute le toi na tālo le iwa. Tāle iwa o na taununga leo le Brooklyn. Toi wha sa atu le New Zealand o tā ua le te misola e le o nā ulu le la tali malo i le fono o te tai o le Pasifika, le Pacific Forum Leaders o Palau. O Palau le tunu u leo le atali malo ai. Ia, i le whaiunga o kuso ma le amatanga o September. O amata ona whaalau i loa ma showcase ia le tele o loa pisidisi ma company tono le tātou tunu. Mo le Sautama. A whera Sautama. Au kuso. A salan rua au kuso. Iu lai au kuso. A salan rua waveso le ao. Ia, e mo ia o le Sautama. E le pi e kukusa ma le kaunga ka o le Sautina. Very expensive le Mother's Day. Ya uye pe o kaunga kula sao tina ngai lo le sao ngai kamiki au ke topa. Ya au le sao tama. I vingo fia ngai ko inga. Yo au le ta ua na o le si aso le o lo manei. O le si foi la na tato waso malo lo. Le o mato waso malo lo le fua na malo lo le tasi le aso. O le sao tama le lo manei. Ya o le sao tama o le Father's Day ya o kuso. Le salon lua. Mōni mawina i le tele o nisi o pisi nisi ma kampani ia wa matona whaalawi loa la tō foi whaapitoa ia mō le aso sao ta mala tō ia. Patalo watu se usa ia Kenny whaatupu ma vai e male ainga atoa i New Zealand mai soi whaamaloa tō ia Leota fui mono viriamu manu ia tele u whaiva o le nei tae ao whaawatai tele le mavuta mai whaawatai foi ma malo le tātou atunuu ia o loo share le tātou live
ia I lea tae ao ma lea fo I tae ao la tau ia o voine ingalo o na subscribe I lunga o le tātou YouTube channel e le ngata o le 685 Radio YouTube channel ia mai se fo I o le YouTube channel ia ale si Apollo Tele. E makau kia whawhitauri lea whea ngai ma le tātou mōta ngase yuru mutu tua. Au te lofo e whapena fo I savai I tu sivi. Whawhitauri o ngā onga le iei nei o le sioki o nisi o vaila au mafuala au. Kere ropo o maua se Panadol. Kusa, it's getting worse le. Le mea le wa iei nei. E te tauna aver wha mua le malo I le. E le soifua malo lo ina. Lo ua nata le tonunga wa uia e. Te taupo o a isi vaenga ia. Ai maiseo ia le polo keti leo le miliona le 2 miliona I tu malo. E pe e silio na whata atia mo se taimi. Ai avere wha mua ale malo I le whare mai le taimile nei. O le tau na wha le leia o whaisina umi te leo nei masina o whea ngai tātou ma leo onga o whawhita oli ma whita I le whare mai. E whai o le tele o vaenga o le whare mai wa tutulu. Whale angaina o le ola ea malulu I nisi o poto le whare mai. Ia le voina saure newspaper le mtanga vai aso le nei ia nai fafine fai lele le fare fai lele fana nau mai pepe fou a le o mafaina kilingi wa le o aku ia le kampangire o aku kilingi ia mfa mama ia le vaenga le o le fare mai e fai si onga o fa fita uli ma o le tatu te mai tawina e fa au popo pe fa fita uli o le mo tanga ngase ona no winga wa te tau na sile te to ana malo po le fiong fo I le minister ave e il fa mua I le temi nei fa le leia vaenga ia ala na mafora o fai atu te tau na ave il fa mua le malo le anga au ona fai siaki te itai o le tātou malo ma minister e le fai le fare mai e o I fafu a le fa sanga le tātou tunu I vaenga tā ua ia e te tau ona ave il fa mua o le fare mai mo tātou umalava fa malo foi na li mta mai tai tau se soi fua manai doctors ia mai lato umo ngalo lue le a mautanga ngasi ele fai ngo fia o tau faiva o tau fenga iai a mai se fa fita uri o onga o le tau te fa sanga I le aso ma le aso ia wa le alme fai pe a o kwale tunu ia e tali mai ele o moni fuala au ele o moni vai la au ia e ola le tunu ua nga I private pharmacy fo le pe tai o le whawhita uri e whaisita unga tā e le te tei lamana tutusa le tau o whale tana vai pala u whai pisinisi mga u tā le whale mai e ala pe na suru le tō telo le tunu uri whale mai o le tau ngō fie e a maise o le mwhaina tala fua ai o le pensiona si lo matua masto ina o ana tala vai ia le mawhaina e anu ma le pepa pensiona lo matua ma le toi ina le whare tala vai tu tō tasi nele a le whai pisinisi e tala mai ai so a vaenga I au te loa ia e te tau ana ave e il wha mua le malo ia e le nei vai tau ma na ia le si vaenga le ana tala noa mai ai ia sui o le Samoa campus nei taro proklame ia nau maruta o le tele o whanau a onga le wa onga I ngau tai le Samoa campus o lau o te tongi e whono wha vai o lato pili which is really good le lei tele na vaenga o le contribute foi le na whono wha vai I alo ma whanau o lato I tu malo a wa au ina matua ma poto ma le lei le ngā ruenga I maua e to e foi le contribution na I tono le tu malo I polo keti ma ainga e ka le sio no umafio anga al tasi le mea mana ia e una ia e foi whanau ia onga e mai se ale level leo university e wale tasi lea whawhita uri numero tasi e aunga te tā aita mai te oi lea onga o le wa aia tu tamaiti wa le ilonga se fale lone suru i eiso latu tinama se o latu tama kausa ili le pili o wale kwa kaunga kaha pili sore benga university e renga o kakau e o vai o le taunga tāia ai lea la pe ua o suluanga I fono whaavai mana ia tele la ai a whapea fo e suru le fono whaavai ai au mai le payment le fono whaavai whapea e te tongi le fono whaavai le 5% o le pili o lo walo ai te tongi matua le si 5% ai
ia ula sili a kula nga e pesta kula nga 5% le fono fa vai 5% matua le anga e te tau ana contribute matua e te tau ana i se vaenga o se contribution na matua i le pilio la halo avele o le si 5% e pei le fono fa vai wa ma nei ia ula ia I prefer the 50% na wa ma ngai anga wa e voi dis taimi a to tongi uma fo i le fono fa vai ia ngā rua leo ka meki ke le oango i langa leo se kupe o ngā māku o le kupe ale atu nuu le te tongi alo na pili ai ma nei ai o le whaingana na pe a 5% a taro vatu ia le a tau o le tau a henu ia ching pula minaka ia hanga leile li le nei aso ia woki alau au si a mani o ke roanga ngai kapua ia Spain se vai atu po 4 minuti o le talonga le a woi watale afa tasi Spain le ia falangi ia ka veve kai minge wa makang popole falangi la ko ia Spain tasi watale afa Ferrani e le e tau ai tai au Argentina ma Engelani e le lei fole aula Engelangi sole kwa le lei o le aula Engelangi la umai tau atu ai o le si vaenga me ane wa ngalo ya tātou o le masina fauta longa le Commonwealth ta longa malo le tau pulenga le fo e malanga ili tātou au ta alo le team Samoa ma ngai fo ngā ka longa ia umala ta longa le Commonwealth i le masina fo se tema o ke topa lota maiti ia pea o se o ke topa e ngai a makai le ipo le langi le liki e le o toi ma mau fo ia e vaila ia e sa umalo le liki ia umafo le tau sanga la tau ia le ia tau a wai valo ia Argentina ma Spain le final so ia ke whaaloko vai le au Engelangi ma le au fo i au Ferrani o le afo i ampasa o le malo a Britania le nei a tātou o vai atu whaile lato whaamavaenga ma le tātou au fo i lea Samoa i malanga team Samoa i malanga i le Commonwealth ia wa sa o lango skokilangi le fai ia le talonga le tapulenga e mari e foi nei tangata ia o tunu ui e taipe o Britania wa ia ko foi ampasa o malo pe kangi ngi Samoa o le tule inga mai ma le promote mai nga o le aua ai fo ia Engelani la tau ia ai foi tangata isi tunu le tonu le tonu Samoa o la foi e makua i livi le leia ngaka nga ia songi a meso la ufalangi wa kere la ufalangi ngai ai pe o le fale o le afo o le to lua o vai ma se no fo le sita ma tau se ri papa langi na o le Ferrani o kamanga ele o e fenginga ruenga kai mingi o la fa sanga i lumbo TV ma ka pua ia la ko e fa ko o le fenginga ruenga pe alu a Argentina le final Carlos sia ia sole. Le angar ka longa fa ke mo sole. Va talavatia alo en tupai good morning. Nicole Ioane, talo falava Manuel nei taiao. Ia ua ta tonu le Ivan nei taiao manatu le utano se mail si ui mal taulunga al programe o le 685 morning show to moa se si va ponga le tao leon o le tao tao. Awane ngalo programe le sia pola hotel le tao le fa le fia na nei i lunga o le YouTube channel ale si apola utele. Maruia tele na yaso ile aturo fa so ia.